Jingsha kani gadi ka urgency mo kajing dokam kerja amala shamtiyo nadu sautori kandon ka interview ba akan kondok kerpang na kapantaki lecturer post to many different colleges ti lehro ni norim ngawan kendu yo mga yo complain ni babur ki candidate kimdon ga jibhun kimdon ga satisfaction mo amar ba kamong transparent ba ka ingin ko akadi bari manong fair and transparent agar recruitment proses mo jadi rata norim ngawan kendu ta CEO swapnel na tambe uri YS bertu ko secretary of education man seek clarification buat pan bu ka demand khman chu tiga jing panjik sai nga kalong ba nakalem chu ba panjik sai kalong ki artillery points ko kalong ba kani ka recruitment policy pi kadi ka por ka ba na kam ba tu support serut an bu policy khma amar ka policy kadi ban sai do di kon sama ki di hagabedi ini ki assistant professor जो कि lecturer not ki common colleges halor kini kamdon kata kajing long equivalent mo namar pi karkum ka recruitment karkum ka Meghalaya education recruitment board kadap kren shai kadar ba kansim yakini ki kan fill up yakini ki post dekat candidate karkum ka 1:2:5 no kani kadai naki kalong arbanta plus shiteng no arbanta shiteng ti 2.5 matrai borok ni sutu kani ti pi kani kadai ka post jo kini ki subject ke physics chemistry mathematics botany zoology biochemistry commerce Begini kita post ke bangala pun show I sampul kawai. Let's see kumulika number of vacancy jongka physics kadi arpinyo jadi post. Di kat bagan number of candidate ke bah shortlisted. Mo ki kat kumu jing pau ni kadi saupuan. Di ndrai ke jing kelipat ke bangi hapan narangi kadi ke jing pemia lembaga 2.5. Mo di terkadang mawan pan ke jing syai. Now secretary education nomor kecing sisa kadi bandai ndru kopra 67.5 candidate badi ban shortlisted mau ban shortlist tendre yang di kumbaka pau kadi tak saupuah naga ndru punyo kiwi du jong chemistry kadi artinyo tuli ki vacancy kad baka shortlisted candidate pat kadi saupulai kecing sisa kadi ndru punyo 0.5 di mathematics kadi ndru shortlisted candidate pan aku mak pau ni aku mak salik mak iri sau pusan kenai gade ki sisa 100% ti kini kena bun ti baca ini kalau buat deprive no ba penduk no ko jong ini ki candidate kam tambe kani gade ka education base mo ko bangi dok kam ban ai ke education ki colleges boy ki dok kam ya ka ban make a proper selection buat kadi bandon ru ke fair in recruitment proses kanang bakan don kajing hun buat kebaar dia nak pen pau ru ni ki ngapu kata kajing kali bakam long transparent mar ko bakal long ngani ka Meghalaya recruitment jong polis ki marks ki jong ki score marks jong ki display ya bagi display tu mo ki mau bar ki don kajing hun kita ki candidate ki buyo bang yo tengah buru kecing kali banga seek clarification now education secretary babalai kamdon ka marks of display bakaniru kadi pangabu kecing dawa badai bandon ka marks of display nomor bafi kat ko muji ba immediately untuk ko ni aga level jongka DHT the director technical DHT director higher technical the needs kam ni kamdon ka kanun rectification mo nang bakan don kajing kuno kam tap ni ha ka ba kun sama ki bin ko marka no ko bati price no ani sim no ko chongki kani gadi ko ba mawan pa pas macam kana tulig ne hindi ki don south spot
Aspa Santosa. Barang. Oh, Aspa Santosa. Terlalu ke interview pas berkendan. No, sorry. Aspa Profesor. Aspa Profesor tu terus. Kalau namun kebanyakan yang bakal social policy, cukup lagi tu. Garu kasih bagi